دنگی دورما دنگ تو بخیر اخت تماشا کن باشه نباشه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة، اليوم حول أمر آخر نحن لا نهتم به كثيرا، هو نتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالبيئة. وحينما نقول البيئة، الأرض الذي نعيش عليه، الشمس الذي رزقنا الله إياه، العشب والشجر والماء الذي جعلها الله مسخرة لنا. كيف كان يهتم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نعيش معا، حياتنا على الأرض. الشجر لها فائدة لنا، التراب لها فائدة، الماء نحن بحاجة إليها. كيف كان يوصي الرسول صحابته أن يهتموا بهذه الأمور؟ نحن نسميه البيئة، يعني علينا أن نعلم. قالوا بسلمانا إيرا بحثة شبكة بيخنبري مع عليه الصلاة والسلام وقدر قيمتا كددا بتركيد بجن دوغا بكرديد بجن خزائي. طب بيئة يعني بيئة خزائية بكردي ناوي تجرات بجن بكردية حقيقي ها سرشت سرشت يعني تشتك امتدا دجين آخامه آوامه دارامه گیایمه تشتك امتدا نبیه هانه يعني بکردی اینکه دمین خزایی یا جی خدا دایی، بلکه خدا دایی ده چه تربه خو نزا، یعنی کسی که خو ندایه خدا چه کری، یعنی خزایی بلکه خدا چه نابه تشتکی خو نادلو فقط خدا چه که بلکه خدایی به، یعنی خدا دایی به او معنوی. اما تماشا کن که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام چه نصیحت الصحابیه خود کرد که الهمبر او آوهانه دارهانه گیاهانه چیاهانه کبرهانه اما چه وابوان را بدنو بستینن. لورا خدا عز وجل القرآن داجی نصیحت علمت که موان تشتاج بارا چه کریه جیانا والسروی عردهانه جیانا سروی آخهانه آوهانه رزقه کیم دایه و افگیا رزقه کیه دار رزقه کیه اما چه وابوانا را بدنو بستینن. لورا نمحقوله که خدا عز وجل وان تشتاج چه که داویج مرا بجا کیف تزانه چطور کی تزانه امجی بشرن كواكو قانون كيج مراتنا بأمي قال لك زراري بدن تشتا قال لك زراري أمي تشيكن تدي تشيا خده تشيكريا أم بجن دشتا تشيكريا نوال هنا ونوال جيكو آفته داتمانا تف تشيكريا أفانا تف تفعم بكي حكمت وانا چنه سر وانا چنه وانا چوا چبونه فايده وانشترا چيه زرارا وان چيه اف نقطة هنه گره ام تف بزانبن كو ام قدر و قيمته بي تشتانه زانبن كان نصيحة پیغمبر ميج مرا چيه كل ما نحن نعيش فيه وعليه ومعه علينا أن نعلم الله عز وجل جعلها الله في خدمة الإنسان ووضع قوانين ودستور للإنسان على أن يتعامل مع هذه الأمور، لأننا نعيش بهذه الأمور. نعيش على الأرض ونشرب من الماء ونأكل من الشجر ومن الأرض ما تنبت لنا، فعلينا أن نراعي قوانين الله عز وجل حول المعاملة والتصرف مع هذه الأمور. كما يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم تتمتعون به ولأنعامكم. فنحن إذن علينا أن نهتم بهذه الأمور التي جعلها الله متاعا لنا ولدوابنا. كيف نعطي ونأخذ؟ أب آياتك مخوان خده نصيحتك دبي جا تماشاكن أب خارنا كون دخن أب خارنا تا باران جوردا تا كفا عرده جوي عرده وان تشتا درتين دارن گیانه حبن وانا تف درتين ور حاصل داره خرمانه و داره تشتن وانا تف درتكن زيتونن داره ترينه وانا تف دبي فاكهتن فيكيهنجي ور حاصل زبزه و ميوه تد بجن خضروات و شينكاوي كسكاي وانا تف درتين پاكي چما يا ربي متاعا لكم جوانه بي كيف خوش ببن بدنو بستين يعني وقع بجن اوجي ايمه انسانا قوت انسان وان تشتهانه قوت ما قوت حيوان ما آف خودش مراد چکریه عد جوانه ما دار اوانا تف نصیحت کو پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام جمرا کریه و گوتیه گره وین آگهدار وانا بن.
طبعا نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور هو أن تهتم بهذا الأمر، تحافظ عليه وتعلم بأنها في خدمة الله وجعل الله في خدمتك، فعليك أن تعلم كل شيء له بداية وله نهاية، فعليك أن تتصرف في التعامل مع هذه الأمور. هذا هو، تتعامل على أنه سيأتي يوم من الأيام ويأتي نهاية وينتهي هذا الأمر، فحاول أن لا تضر بهذا الأمر ولا تضر غيرك حتى لا يضرك. إذا أنت عملت شيئا فهو قد يعيد إليك بالضرر. الأخذ والأعطاء، والقاعدة الإسلامية الذي يأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا تعطي الضرر حتى لا يرد إليك الأمر بضرر آخر. نيرتنا پیغمبر چوي عليه الصلاة والسلام قانون پیغمبر تماشوان تشتاد که جمارت بجه گلو انسانا اوانا خدا شکری جبانه وه اویا یک امانت خدا دایه اویا نقطه اول. نقطه دویمین پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام چند نصیحت کریدوی بزن بن اوانا خیر و برکت خدا کریدوی عرده روزه کی داویه و ایوه های تجربه رو که خلاص تبه یعنی پترول ما عرده گاز ما هی آوی ما کتنه ایسال مثلا الولات هر کس که گنده خود زانه چه قاسه کانیه و زوابونه آوا و نمایه چمه و نمانه بنه رو کی داوی کی جراته یعنی نهرتنا پیغمبر او علیه الصلاة والسلام بحکمت بده و بستینه ضرار نده برا ضرار کی نشترا دمت ضرار بده تشتکی ضرار کی اشترا جوره اف قانون خود اشترا چه کریه بحکمت پیدا بده بستینه برا ضرار اشترا نه. مثال لهنك دولتا تدي چمن آب باران ورداوی دا تهری دجی کی دا تبیج از رای آوی بگرم از مال خو آدوردا چکم یا جیت آخی تخیی که تی رای آوی بگری تا ضرار داوی طبیعت خود چکریه. ای ربی عالم اشترا نایل باران اکید شینه مال تویه تب هورد چه مال تویه چه اوجید چه آخو وقت چه ما چو ای تا ضرار دا ضرار اشترا جهات لا ضرر تا ضرار گره ندای ضرار جبر اوجید دوباره ضرار نداته. مثلا گلک جاره اون اخبار گدارید کن دبی والا باران هاتو آوین زم چقاس امالات خورد دگل خبر اوان مال کوچونه ضرار دانه وی طبیعت خوده چه کری اوجیه کن نراسته خوده ضرار داوی نصيحة المد كذبه آگهدار بانتشته هانه بين. كذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يهتم بأمر آخر يقول حافظوا على البيئة ولا تلوثوا. تلويث البيئة كأن تعلمون يعني يجعل فيها ضرر يسمم أو يجعله في حال لا تستطيع أن تستفيد منه. فتلويث البيئة شيء ممنوع بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وله حديث مشهور يقول اتقوا الملاعن الثلاث، يعني تعمل شيء والناس يلعنونك. البراز في الموارد، براز معناه الخراء والبول يعني كما نقول تأخذ التواليت، هذا يقول حافظ أن لا تبول الموارد، الماء الذي تجري والناس يشربون والحيوانات يشربون لا تبول فيها، تلوث هذا الماء. وقارعة الطريق، الطريق الذي الناس يمشون فيه حاشا يذهب ويعمل توالته بجنبه رائحة كريهة فتفسد على الناس طريقهم. وظل، ظل المكان تحت الشجرة أو شيء آخر الناس يجلسون، فأنت حينما تعمل شيء من هذه الأمور في هذه الأماكن تفسد على الناس، تضر بالبيئة. الناس لا يستطيعون يشربوا الماء، لا يستطيعون أن يمشوا في الطريق، سيمشي في طريق آخر أو الظل. فهذه الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه الملاعن، الناس يلعنون، يقول لعنة الله على من فعل هذا، أفسد علينا البيئة التي نحن نعيش فيها. هذا أول الأمور الذي ينهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقوم بضرر هذه البيئة. مثلا تشتكي دي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دبيجا آگهدار بن جينگه، يعني جيه كمتدا دجين، جين معنى حياته، جه جيه جيانه يعني يا شم آلاني بتركيد بيجن دبي آگهدار بن خرا نكن ضرار ندنه كي تشتكي كمتدا دجين. سه تشتا حديثه كي هي دبي دقت سه تشتا بكن كل لعنت لوان تشتي هانيتين، سه تشتي كل لعنتش خوي خراتين يك او آوا اقتدي مثلا اینکه آو هنه هندکن جوون کانینه گولن بیرن دبی اویک ملت تیجه آوه و تخو آن حیوان و تخو نچن تیدا میزا خونکن تیدا توالت خونکن ایکود که لعنت الاعتباری لعنت ملت باللعنت التبت فيه اب آوا هانه تیدا میزا خکریه تا چی کریه تیدا یک آد دویا دبی دريادة توالت خونکن
اسلام قانون اسلام دما کو یک مثلا بر عربستان بود تدی یک آن توالت و سیستم تنبون پیغمبر امر وانت علیه الصلاه و السلام دارن جی کی دور توالت خوب کن نبینا و برا وره ندنگی و وره من پیسیتی و امندین هرن جی کی دور توالت خوب کن یعنی چه نصیحت کی خوش جی کو تدا دجی برا پاکش به ای حساب که مثلا آوه ر او جی سی دار ملچ خال بنی دارودنه یکی جو تق توالت خلوه کرد حالا تجي كتير ملت حياتها خدامت كه تجوانه كر زندان وهيش تشو بيس كه تخراب كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي امان آگاهداری بیتشته هانه بن بیتشته زرار ندنه که یعنی آبه پاکش بیلن ریابت پاکش بیلن جي كسيه ملت هذا يزرحت كنه چنت هذا توالت و بيسيتي خنكن برا خراب نبن ادي جي نصيحتك پیغمبرك وام جي كتير جين ام باقش وسلامت بيلم كذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم ويأمر الصحابة أن يحافظوا على سلامة الطرق الذي نحن نمشي به لأن الطريق حينما يكون آمن فأنت تذهب وترجع بالسلامة وتعود بالسلامة ولكن إذا حصل فيها الحفر والحجر وما غير ذلك يلقي المسامير في الأرض حتى السيارة يذهب والطائرات ينفجر فأنت تفسد على الناس طريقهم ومشيهم ذهابهم وإيابهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل إماطة الأذى من الطريق صدقة الذي يحافظ على سلامة الطريق ذهبت ورأيت حجرا في الطريق فأنت رميته إلى جانب حتى الناس يذهبوا ويعودوا بسلامة فيكتب لك الله أجرا شوف هكذا وإماطة الأذى عن الطريق صدقة تحافظ على البيئة التي أنت تعيش فيها نقطة كادنة پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام شعب صحابي أخذت که دبي ريا كتير تشي تدي جانت تريد ماشي وكبركي كتيه تشتكي كتيه نجت ليت كبي كيس عربات ليت كبي دبي تشتكي ملتي عاجز كيك وتجريا ومدي علي او اشترى بخو صدقه تشتكي اسلام دينك غريب وعجيب فرت تشتكي شيرينه تشقاد ماشي بن جان ام كرد ماشين داس ودم بشتو قراد من ياج بشتا مدش مهاد ماشين تماشات كي واحد كي كبر فيشاته نواريدا اد قندره خلت خي وهذا بيالي دست خوشی خوار نکنه الحمد لله نگی خلیت خدا به بیالی نیت اتاک تلیج یا ربی والله بیات ریامه امتداد ماشین بلکی جنه کی زاروکه کی تشتکی هات شو حربه کی برا بحتی هربه اخودش ترا خیرید نفسینه یعنی او قصه تجارتک خوش بخدیرا ایجاد پیغمبر گوتیه او تشتی کدریدا ملت عاجز کت وجری بدیالی او بخوش ترا صدقه یعنی نابجت بکیش حیات را باشه هم باشه او تجارت تکادیج مراد بجه تجارت بخدا رابكه يعني تجارتك بخدا رابكه وي كفرج ري بدا علي ري ملت ذاك خدا اشترى خير نفسنا مثلا مساله كي هي الكتاب هذا درباست بعد به ظلامه كي سياره حسبه چولكي بيركي هي جراوه و خوددار كتنه تشتكتنه حسبه خوشي برده ماشاءالله حسب ناسكنه دگره داره كتنه ام بجن سنگ بكردي مت بجن سنگ وان العدد خنت شتابه واگردن دبي السنگه که لفراخم بلکه یکی وکم خودی حسبه هات برا حسب آخفه واگره دبر حتی آوه و خود دستمش گره لمجا خوب که یعنی بنی تماشا که جبون سلامتی ملت داره که عرده خست جبون خواهی حسبه هاتن بر حتی حسب آخ گره دن دستمجا خوب گره لمجا خوب که نان خوب خوی سرحت خوب که حیاتش ملت را راحت کر خواهی خیره جرا نفسان زمان که در باس بو یکی کور هات فقیر و کوره دق نگی لکت و کت خواره تماشا کرد هوادار که عده خصنا وازبي دارش برا راكم یکی و کم بجی ورق و خدای نکیل مالای خراب بیشه اوی جوی داره جه در خص خدای جه راج خیره کی نفسان اویل گورا خو و سلامتی انسانات برد از بی دارش عده درخم ادی گوش الگورا سلامتی انسان ها از بی داره العده خم خدای خیره ده هر دو انسان جی هر دو نیت تمام پاک بو جي انسان را خير خوشي سلامتي تخواستن في تشتهانات كرن اجا رب العالم جي ان شاء الله خير وخوشي سلامتي بدا ان شاء الله. كذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يحافظوا على نظافة الأمور فمثلا له حديث يحث الصحابة على أن يعملوا الأمور الجيدة وكذلك يبتعدوا عن الأمور السيئة يقول عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق هذا حسنة ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد كان أرضيته حصى، ليس سجادة مثلها الآن، فمسجد كبير وحصى على الأرض، فيقول هناك من يترك أو يرمي نخاعته يبصق على الأرض يعني، ولكن لا يدفن، فهذا عمل سيء. أنا رأيت هذا في دفاتر الأعمال. يحث الصحابة على أن يهتموا بالنظافة. طبعا ليس معناه أن نرمي هذا في المسجد، هذا سجادة لو كان في عهد الرسول ربما كان من الكبائر يعني، هكذا نقول، ولكن في عهده الفرق بين المسجد وخارج المسجد ربما حائط فقط، والباقي كله حجر في الأرض وحجر هناك. فيقول الذي يرمي نخاعته أو نقول البصق يعني يبصق على الأرض، فالذي لا يدفن فليعلم بأن هذا شيء سيء، وعرض هذا سيء على الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجو الله أن يرزقنا النظافة. تشتكي دي پیغمبر ما صحابي خورا دبي دفتر کرنه و مديت دفتر کرنا دي دفتر كم نفسي خير وجناه خو دبي خير امتا مش موانديت من جناه وان جديد، دبي مش خير وان جديد خيرادا تشتي كش راتين قوادي ما قوي ري باقش كم في خير دي دفتر وان دا خدي خير نفسان دي ليه من جناه وان دا جديد توك تكن عرده آخر نابن سره، خصوصا المسجد دا مزقفته دا. طبعا نوان مزقفتها مزقفته وقت پیغمبر دا علیه الصلاة والسلام مزقفت چه بو کبر بون کبری هورک بون ایک چونه حاجت زاند که جامعه پیغمبر دا جی که اواکن نظام 200 متره که هی کبری هورکن یعنی بن حسبا جرانابی اوه حسبا حسوه کبری بچوکاتیه عرض جامعه ساکنه بو قیجا ملت هدی نوه جاهین دبو دبی اوی کتفت که عرضه یاجی امدین بلغم خداوی عرضه و آخر ناو سر دبی اوج ناو گناه آدم دید دفتر دا گناه هاتبو نفساندن تبي مزقفتاني بيس كريه خراب كريه شابال كريه. كذلك نرى في الأثر يقول إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أو هناك رواية أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. أفنية فناء الدار داخل المنزل وخارج المنزل، كذلك هذا من البيئة. إذا يكون بيتك نظيف وأمام البيت النظيف لا يوجد بكتيريات وميكروبات فتعيش بالخير والسلامة. ولكن إذا ماتت الدجاجة ورميت أمام الباب الرائحة الكريهة يأتي، ماتت البقرة وأنت دفنت أمام الباب يأتي الرائحة إليك. الحمامات أو دورة المياه إذا كان على وجه الأرض كل الجراثيم والبكتيريات والميكروبات كما نقول تلوث البيئة يأتي إليك فتمرض. فهذا من النصائح الإسلامية أن نحافظ على نظافة البيوت في الخارج وفي الشوارع، هذا علينا أن نحافظ على البيئة الذي نحن نعيش فيه. تشتكي دين إسلام بيت شيء حديثة يعني كلمة كان حديث عالم روايات كريه صحابية مازن دبي خده پاکش پاکی حست که پاکش پاکشی حست که طاهرش طاهری حست که دبي مال خو پاک بکن مال خو هندره وان دروای مالاج حوشوان و ام بجینه بردر حوش الدروا وانا پاک بکن وکا یهودی نبن يعني چپل و قریش و گمار نبن پاکش بن حساب که ایرو مریش که تلگون دیلو مریش که تدمرت مریش که داوی برداری بهنا پیست مالاته بزنا تمرت بزنا داوی برداری بینا پیست مالاته زاروکا چول دروا میز کرد پیسیتیا کرد توالت تل دروا دایه ته چه حیاتش خو بدینی ته بینا پیست که عقلته و مخته و میجیته و قلبته و دلته تشتک نامینه لبینا پاکش بکن وکا یهودی قیبش کی چپال بونه یعنی وانکن برمالا و پاک به عرض و پاک به و هر تشبه پاک و سلامت به يعني. كذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يحافظوا على البيئة من ناحية أن يهتموا باستعمال الماء ولا يسرفوا في استعمال الماء. الماء نحن نعيش بالماء كما تعلمون، نغسل نشرب نتحمم، الأرض النبات كله بالماء. فيأمر الصحابة أن يستغلوا أو يستعملوا الماء بلا إسراف. صحابة يتوضأ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا الماء لماذا تسرف؟ يقول في الوضوء إسراف؟ يقول نعم وإن كنت على نهر جار، على نهر اليرموك أو نهر النيل حاول أن لا تستعمل كثيرا لا تلوث هذا الماء، يأتي يوم فأنت تندم وتحتاج إلى قطرة من المياه. هكذا علينا أن نهتم بكل ما يأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يأمر الرسول أن نزرع الأشجار، وأنت إذا زرعت زرعا فإذا نبت منه شيء أنت تأكل صدقة، الحيوان يأكل صدقة، الماشي يأكل، الذي يذهب ويعود يعود إليك بالنفع، أي كن رجلا إيجابيا نافعا
ينفع كل شيء. تشتكيدين پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دبیجه آگهدار آوه بن آوه که ایرو هم خورتم آوه کن ام جانا حمام دکن سر خودشون ام 30-40 لیتر آوه صرف کن 30-40 لیتر دوشاق باید کن نزانه بسکنن یعنی عربا خودشون بلکه هم تانکره که آوه صرف کن تونه که آوه عربا خودشون صحابی که دستمیج گرتیه پیغمبر گوتیه چی اسرافت کی دستمیج گوتیه رسول خدا مادور دا اسرافه گوتیه چه و اسرافت نه تلسر چمکی چم زاپه به چم دیجله به چم نیل به لسر چم بجی آگهدار به اسراف نه که آوه هندک بخبتینه اب آوا آنه دما کت زیدت شوی دسته میکروبا دسته که وی آوا تا هدی خراب ده پیست به گاوا آوا تا پیست و حالی ازرار بدینی در دوره تا ازرار بدینه آگهدار وان تشتهانه بن حتی امرکی دنت که دبی دارا دینه برای شینکایی وهبن دارت داتینی دار جبونه باران باشه جبونه اکسیژنت باشه دار سیوا دگره پرتقال دگره گوزا دگره بعیوا دگره تری دگره چه دگره وانا تدخوی حیوان تخون میوان تخون انسان تخون حتی پیغمبر گفته علیه الصلاة والسلام دبی حتی دز جیجه بدز اشترا صدقه امریکا دزی خیرته یعنی حیوان کی تخوش اشترا صدقه میوان کی ته دبی والله استیبو مجاسم پشکی ویتری آنه بخوم اره بلکه ایزم خوازه باشه اما تدانیه دریه تا گوتی جبونه خودی آتیدم خور مکیش خواریه ابیا تف چد که امر متکه دبیجه انسان بکره تشتاورن دو دینم براداره و هشیم ببین صد حب دادن برا 20 حب هشیم بن هر کی ما صد دادن 20 حب هشیم ببین ماشاءالله ولا ما تف دوکنه دارستان اورمان معنوی هشین دبه خیر و برکت امانت بنچ مال اروپا باران گلکه باران پر داروان هنه و کما اگر ناوی دارانا شوتینن اما ماشاءالله تدیج بونه تشتکی دار شوتینن نیو مملکت خراد کن اویا نا به هر داره کی چقدر فایده اکسیژن که پاک ده باران اشترات شینکاییه و حاصل کلام پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ورد امر مدکه. اذا ايها الاخوه نعود الى استعمال المسجد الذي يتوضا في تحت في الماء فليحاول ان يستعمل الماء قليلا. يأتي يوم ونحن ربما نجعل الماء بالفلوس خلي بالكم يعني دولة يقول خلاص الماء بالفلوس بدك لترة تدفع 10 كرونات لترتين ماء 20 كرون هكذا دولة سيعمل يعني الورق الذي نحن نستعمل الورق لا يأتي من السماء من الشجر ومن غير ذلك فكلما نكثر من الاستعمالات نهلك كثيرا من الطبيعة الذي أعطانا الله عز وجل والنتيجة يكون نهايتنا أسرع ولكن إذا استعملنا قليلا نهايتنا يكون ربما أبعد فنرجو الله عز وجل أن يرزقنا فهما ومعاملة جيدة مع البيئة الذي نحن نعيش فيه حتى لا نسرع بنهايتنا. تشتكي دني ساجوارا بيجم قالوا جماعتي لسر مزقفتا بني دمزقفتا دا آب هيا لمبا هنا کاغذ دستشویی هنه صابون هنه اوانا تف بباران رناتنه یعنی اوانا تف هم الهوا ناینه اوانا کاغذ کم به دست خزوات کنش دارا درته دار گیا جوی چه دبن آوا هانه آب حدود کی جراهه لمبا هانه حدود کی جراهه روکی اوی آوا مبه پرا آب که پره زده امی هر لیتره کی پره خوبدن وی گوره بینن دما کم دست میج دکرن آوی اندک بخبتینن کاغذ کم به دست خزوات کن هر کس کجمه کم عاقل بگرن هندک امی عمر داره کی درج بکن عمر ده دارا درج بکن یعنی جه کو امی روی داره کی بینن بکن کاغذ امی اوجه دروی داره کی بینن پیش کی دنج با عاقل بن امی هفته داره کی بینن افدار آنش مرا لازمه دارج حواله ما یعنی خوشکو بره من وان دارا بخیر وان دارا بخیر وان آوا ام الحیات ما برادار متن بن آوا متن بن مثلا وان دولت کو تدا آفتنه دارتنن وان چول مثلا چول عراقی چول سوری چول مصری چول وان دولت هانی کتبه چول صحرا جراد بشن انسان که تدا تنه لو رد نداره نه آب هه انا مثلا وان درات تماشات کن داره وان گله کن شینکایی وان هنته خیر و برکت جوان انسان هانی را ایجا خود سلامتی بده ان شاء الله می آگهدار وانا بجی در دو رقم تدا دجین امی بپارزن. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعامل مع البيئة التي نحن نعيش فيها إن شاء الله حتى حفتاتي بمن حفظ وسلامتي خدا دامي هفدن إن شاء الله مانتي خدا بين değerli kardeşlerim kulağınızı açın ve iyi dinleyin. Gelen soru üzerinde bu hafta size karı koca hakkını anlatacağım. Gelen soru şu. Erkek tarafından gelen soru bizim eşlerimizin üzerindeki hakları.
Uzun bir konu fakat bugün kısa anlatacağız. İnşallah zamanı gelince detaylı anlatırız. Zamanı varsa namazdan sonra oturun biraz daha da detaylı bunu dile getiririz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır. Bakara suresi ayet 228. Gidin Türkçesine de bakın, Kürtçesi, İngilizcesi hangi dille biliyorsanız. Allah Azze ve Celle diyor ki, nasıl sizin haklarınız bayanlarınızın üzerinde varsa onların da aynı o şekilde üzerinizde hakları vardı. Yani karşılıklı haklar. Erkeklerden başlayacağız. Fakat adil olmak için de bayanların da üzerinizdeki olan hakkı dile getireceğiz. Eve gittiğiniz zaman da bu sohbeti açın, dinleyin. Ondan sonra hanımlarınızla beraber kim ne kadar hakkı verir, ne kadar alır, kim ne kadar bu prensibe, kanunlara uyar, kim ne kadar uymaz. Kendimize biraz şekil düzen vereceğiz. Bir, bizim erkek olarak eşlerimizin üzerindeki olan hakkı. Saygı gösterecekler bize, hürmet edecekler, yardım edecekler. Bizi kızdıracak ve bizi çileden çıkaracak yanlış bir şey yapmayacaklar. Tabi haklı olduğumuz zaman. Yanlış olduğumuz zaman değil. Ekonomi bakımda gücümüzün yetmediği bir şey bizden istemeyecekler. Bu da bizim bayanlarımızın üzerindeki olan bir hakkı. Belki şimdi dersiniz bir bayan da çalışırsa akıllıca otursunlar, kendilerini idare etsinler. Fakat diyelim ki erkek çalıştı, hanım da evde çalıştı. Sakın evde çalışan hanımlara demeyin ki işsizdir. Onlar da ev işi yapar, bunlar da dış işi yaparlar. İkisi de iş. Bayanlarınki daha zahmet. Hanımlar erkeklerini veya da beylerini bu hususta zora sokmayacaklar. Beyefendi sen bu kadar para vereceksin, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Beyefendinin de gücü yetmediği zaman akıllı olan erkek, bey hanımına der ki hanım ben ayda bu kadar para alırım. Benim maaşım bu kadar. Benim gelirim aylık bu kadar. Bunu da unutmayın. Biz bu kadarı kiraya veririz veya da bu kadar evimizin borcu var. Bu kadar su, elektrik artık ne kadar ise bizde kaldı 4 lira, 5 lira, 10 lira kaldı. Bu 10 lira da bu ortada olsun. Ne kadar yiyecek için, içecek için, elbise için ve kara gün için onları o şekilde hesaplayacağız. Biz erkekler bazen bu hatayı yapar, eşlerimize bunu söylemiyoruz. Eşler de bunu bilmediği zaman zannediyorlar ki bizde bir fabrika var, ver diyorlar. Bizde de para kalmamış. Ve utanıyoruz ki desek ki param kalmadı. Sanki bir utanç verici bir şeydir. Halbuki öyle bir şey değil. Hanım ben ayda 20 lira aldım. 30 lira, 50 lira ne kadar ise bu kadar araba borcu var, ev borcu var. Hastalık parasıdır. Şu para elimizde 10 lira kaldı. Hadi bu 10 lirayla ne yapacağız? Ona güzel bir şekilde bir ayarlama yapalım. Bu da başka bir noktadır. Aynı şekilde erkek beyefendi hasta düştüğü zaman onun hanımı mümkün olduğu kadar ona yardım edecek, iyileşmesine vesile olacaktır. Yemektir, içmektir, ilacıdır, hizmetidir. Onu yatakta tek başına bırakmayacak. Efendim ben dolaşmaya gideceğim. Arkadaşlarım telefon etmiş. Biz beraber şu iş merkezine, alışveriş merkezine gideceğiz. Sakın bir bayan bunu demeyecek. Dediği zaman yanlıştır. Madem ki eşi hastadır. Efendim eşim vallahi ben canım istedi, ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Hanım eşinden izin almadıktan sonra, onun haline dikkat etmedikten sonra kendi başına bir yere gitmesi doğru değil. Bunları özet olarak size söyleyelim, bunlar aklımızda kalsın. Yani eşine haber vermeden misafir getirmesin, eşine haber vermeden misafirliğe gitmesin, ondan izin almadan onların belini kıracak ekonomi davranışları yapmasın, eşya almasın, efendim taksitleri sen ödersin. Bir hanım bunu yapmayacak. Bu bizim erkek beyefendinin hanımı üzerindeki olan haklarıdır. Bu sefer hanımın erkekler üzerindeki olan hakkı, bu sefer size kulağınızı iyi açın beyler. Eşin sana bir emanettir, Allah tarafından verilmiştir. Buna dikkat edeceksin, bir emanettir. Annesini bırakmış, babasını bırakmış, seninle beraber bir yuva kurmuş. Kahrını çeker, gırgırını çeker, dırdırını çeker, elbiseni yıkar, çocuklarını büyütür, seni haramdan uzak tutar. Hazreti Ömer'in söylediği davranış. Biri hanımını ona şikayet etmeye gelmiş, bakmış ki Hazreti Ömer de hanımı konuşuyor, o da dinlemiş sakin sakin. Hanım da sesini biraz kaldırmış yani. Kendine demiş ki Tevlo, bu bizim halifedir, hanım bu kadar konuşuyor da şimdi benim derdime nasıl derman olacak? Adam dönmüş, Hazreti Ömer fark etmiş ki biri gelmiş, diyor ki dur kardeşim niye geldin gittin?
Yok bir şey yok diyor, söyle bakayım, sen bir iş için geldin fakat geri gittin. Valla diyor ya halife, diyor geldim, eşi sana şikayet, hanımı sana şikayet edecektin, belki bir hutbede nasihat edersin. Diyor ki baktım ki senin hanım benimkiden daha beter, sesini kaldırmış, sana bir şey diyor, sen de diyorsun evet. Diyor kardeşim gel bakayım. Beni haramdan uzak tutan diyor hanımdır. Elbisemi yıkayan hanımdır. Çocuklarıma bakan hanımdır. Evimi temizleyen hanımdır. Evlatlarıma terbiye veren hanımdır. Bütün bunları o bana yapmış. Ben de biraz onun yüksek sesini dinlesem ve ona katlansam kıyamet kopmaz. Sakın diyor. Sakın karşılıklı birbirlerinize yardım edin. Değerli erkekler, güçlü olan sizsiniz. Eşiniz ters bir şey söyledi, yanlış bir şey söylemeyin. Siz daha üstünsünüz. Yani baba ve evlat meselesi gibi diyelim. Erkekler çobandır. Aklı büyüktür, göğüsleri daha geniştir. Eşiniz hasta düştüğü zaman eşinizi doktora götürün. Bir emanettir. Onu orada bırakmayın. Eşinize ilaç lazımsa ilaçları alın. Gerekirse onunla beraber doktora gidin, hastaneye gidin. Eşiniz çocukların terbiyesi hususunda tek başına kalmasın. Ona yardım edin. Bayanların gücü bazen yetmez. Onlarla beraber omuz omuza bu evlatları terbiye edin. Onlara dikkat edin. Sakın efendim ben keyfime bakacağım, hanım sen çocuklara bak, bu lafı söylemeyin. Yanlıştır. Hanım tek başına bu işin altından kalkmaz. Buna dikkat edin. Bizim başka bir hatamız vardır. Ben çalıştım. Ondan sonra işim olmadığı gün ben dışarıya gideceğim. Kahveye gideceğim. Topa gideceğim. Derneğe gideceğim. Spora gideceğim. Hanım sen evde kal. Sakın. Her gün değil. Bir gün gidersin ama diğer günü hanım eşinizle zamanı geçirin ve zaman ayarlayın. Eşinizle beraber oturun. Beraber bir sohbet edin. Arada bir hanım eşya lazımsa hadi beraber, araba varsa araba yoksa bir elle bir gidelim eşyalarımızı alalım, evde eğer bir şey kalmamışsa. Hanım sen git eşya al, ben gelmeyeceğim. Sen tek başına şunu yap, ben çayhaneye gideceğim, ben şuraya gideceğim. Sakın. Bu adil bir davranış değil. Eşiniz hastaysa siz onun yanında değilseniz, eşya alınacaksa yardım etmeyecekseniz, çocuk terbiyesinde yardım etmeyeceksiniz, emanete hıyanet eden eşler olmuşsunuz. Haberiniz olsun. Hanginiz bu ismi kabul eder? Emanete hıyanet eden bir adam. Hiçbiriniz bunu kabul etmez. Hiçbirimiz bu hoşumuza gitmez. Yani bize deseler ki sen hain olmuşsun, emanete dikkat etmedin, bu bize ağır gelen bir davranış. Buna dikkat edin. Son olarak da şunu da söyleyeyim değerli cemaat, kendime ve size. Eşler diye birbirlerine değer vermediği zaman, birbirlerinin hizmetlerini değersiz gördükleri zaman, kimin değeri bilinmiyorsa Allah Azze ve Celle onun canını erken alacaktır. Diğerleri sokaklarda perişan olacaktır. Unutmayın. Hele bir yaşa gelen insanlar buna daha fazla dikkat etsin. Dikkatli olun. Bir yaştan sonra eşinize dikkat edeceksiniz. Bir yaştan sonra siz birbirlerinize muhtaçsınız. Sakın ben gencim, ben şunu yapacağım. Genç ne yaparsa yapsın bakayım, o sonra tokatı yiyecek. Ama biz belli bir yaşa gelen insanlar daha fazla birbirlerimize muhtacız. Hanımları vefat eden erkekler sokaklarda duvarların gölgesinde yer bulamıyorlar. Millete maskara olmuşlar. Unutmayın. Yani kimse sana bakmaz, eşin sana bakar. Eşinin o bakması değersiz görme. Eşinle geçireceğin zamanı değersiz görme, ona dikkat edin. Bir hanım da eğer eşinin değerini bilmiyorsa o beyefendi Allah'ın huzuruna gider. Bu hanımefendi de bu sefer sağa sola, çocuklar da bakmaz, gelin de bakmaz, kimse de bakmaz. O da ortada perişan olur. Ondan dolayı birbirlerinizin değerini bilin. Hak hukuk meselesine dikkat edin. Bu saatten sonra eve gidin. Hanım gelin bakayım bugün hutbede böyle bir şey söyledi. Benden istediğin nedir? Söyleyin. Siz de onlardan bir şey istiyorsanız hanım ben de senden bunu beklerim. Ondan sonra konuşun. Sorunları giderin. Birbirlerinize yardım edin. Pişman olmadan bir gün gelecek biz pişman olacağız. Pişmanlık da fayda etmez. Kendi huzurumuzu kendi elimizle kaçırmış olacağız. O zaman da artık hiçbir şeyin de faydası bize dokunmaz. Hanım vefat ettikten sonra, yatalak olduktan sonra, sen yatalak olduktan sonra pişmanlık artık fayda etmez. Yaşlılar, huzurlar, hastaların evine gidecek veya da o bakım evine gidecek.
Ondan sonra bir ömür boyu pişmanlık ve yanlış bir davranış. Allah Azze ve Celle bizi iyi eşlerden eylesin inşallah. Vefalı, dürüst, samimi, emanete dikkat eden eşlerden eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle bizi merhametsiz ve vicdansız olan eşlerden eylemesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerinde olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.